Assalamu alaikum hurmatly mekendeshler. Kanal Jarnama YouTube kanalısını görüşürüz. Bugün 25 fevral Kavaşlarına mallarını tartıştırıyoruz sizlerge. Benim tuğan menetlerim sizlerge faydalı bolgan bolsa like basıp koyuңдар. Жана кайсы өлкөдөн байрагандар болсо да жазып койсоңуздар. Мага кызык болуп атат. Кайсы областтардан. Ya kança bunayın ey. Ну, кыргыз койлор канча экен я? Чарба койлор. 18. Ya, bunu soygonго. Etki çoğun koylor eкен. Канча 18 да? 18. Bazar кандай болот? Арзан кымбат? Кымбат да? Еттүүлөр кымбаттап кетти окшойт. Ну, козулар канча экен? 14. 14. Же семистерби? Soygongo ya? Soygongo. Kızlar 14 milyon. No koylar çarbağı je soğumlar mı? Şek. Şek ha, sevinçlerken de. Çok iyi. Kaça? 18. 18 milyon. Kaça da otur bu? Hoş olmuş. 12. No nemeler kança olattır? Getdi sat alıp tur bu. Ama kraska bazılanlar. Kançadan bilbeysiz de bayka? Jana Özbekistan'a get atkanlar boldu hemen. Eksportga get atkanlar. Ne alıp paket? Karap жүрмү аны. Muzo alıp keladi. Kança ken muzo ya? Nenezme. Nenesmeni? No, çarba boğaz koylar kança ken? Çarba boğaz koylar. 17 min ya. Boğaz bu je semister mi? Boz, Jelinde koyup bir. Egiz tuğçuda yavan o içi çonkana. Bugün çırat. No, çarba koylar kança ken ya? Kırgız koylar. Kaça ken? 15 var, 14 var, 13 de var. Semis mi je çarba var mı? Boz tamamları. Ortada var. Emna qochqorlar da var. Ortada da. Bir qorodan bu qochqorlar. Bir qorodan qochqorlar. Semis mi je? Semizi da var, arı da var, çarbaz da var. Kança ken? 15. 15'ten so'radi. 15 milyon. Yaxshi. Telefonunu alib qo'ygan suvsiz bolan. Qo'yi ko'p. Telefondan beri qayt. Qo'y ko'p. Ayt qo's, nomerisi bo'yga. Shunga ko'p bo'lsa, yerlar chaladi da. Yo'q, bo'lgan shular. Shunday bo'ldi. 100 qo'y bor, 100 qo'y. Nerede çoğun qochqor bor ekan. Bu qochqor qancha ekan ya boykalar? Boyka qancha do'st bu qochqorda? 51. 50. Bu nemesi qanday? Parodasi. Parodası kırmızılı var. Kırgız eli ay çoğun ekan ku. Kaç? Ha bu kızılçı boyka. Kızıldan da bilmiyorum. Kızıldan da parodası. Adam ne ediyor? Bunun 50 de. Boyka misal жақсы ekan 50 ming so'm ele. Je dollar mı? Somele. Somele ya. Dolar mı? Budan kichakaylardi bayan 160 ming dollar deydi oldu. Bu tongol. Qancha oldu ya bu ya? 35. 35 mingga cho'ng qochqor oldi. Soda yürü oldu ekan. Hatta yürümüş göreceğim. Qancha ketadi? Ne yaman be. Yaman be. Qancha berdi? Alda yürü. 8 ya. 8,5. Ben 8 istedim. Bu 9 dedi. 4 koyalım. Bo'ldi ber da o'rto'z tura qilib tur da. Ben 8. verip koydum. Ketdi? 8 ben. 8,5 ber buna 50 soda. Ben 8 2 degen yok. Sırası 5 so'm. Çarba qo'y ekan, sodasi bilan kelib qoldi. O'rto'zini bo'lib atadi. Oldu canım. Ketdi 8,5 ga. Yok. Vallahi. Ketdi ekan. Sata oldingizmi buni? Ya. Ya. Qancha oldi aka? O berildi. Araşanlarda göreyli. Qanday bo'ladi? Bu qo'chqorlar qizil kraska bağlaganlar ketdi уже, satib oldi bu.
Канчадан кетип атат экен? 40'a жетmiyor. 40ка жетпей атат, э? Бул мындай эле кыргыз койлор го, э? Ошо 39, 38ден кетип атат экен ушу. Канча вес берет ушулар? 150ге чейин. Бул эмне сиздики? Порода. Araşar, neme aralaş kisar. Арашан гисар аралаш, э? Чоң экен бою, э? Канчада атышын? 40 миң. Кочкорлор канча байке кыргыз кочкорлор? 35 миңден чоң экен айыл. Кишсан байкен бар. Гисарлар, арашандар барбы я? Гисар арашандар жокпу? Кимки булар? Сатып кеткендер экен. Бүт Өзбекстанга кетип аткандар го деме? Özbekistan'a. Экспорт болуп атыптыр да, Кыргызстан. Кочкорлору. Арашандар кенчеле арашандар көрүнбөйт. Канча экен кочкорлор я? Канчадан? 150. Я. 30. 150, 55. 150 сені арашанбы? Ey. Эмне айырмасы бар, экөө? Кебетеси деле, бою деле, өңү деле. Таң калыштуу, э? Караңыздар мынакей. Ассаламу алейкум. Кадайсың, Марсаке, сиздиги? Кичине мындай маалымат берип коюңузчу, мисалы. Айырмачылыгы жанагы биздин канга иштешти атпай, канды тазалаш керек, породаны аргындаштырып. Ошого 3 кочкордун балдары да, бирөөсүнүн каны күчтүү, бирөөсүнүн энеси күчтүү дегенде ошого бозуларды жакшы төл берет. Суроо берейин да. Мисалы, могу 35 дедизби? Могу караңдар, могу 30 миң, могу 150 миң. Мындай караган адам билбейт деле экен да. Бою деле бир, куйруктарын. Жанагы сандан сапатка деп атпайсызбы таксыр? Ошо бул сапаттуу койдон, сапаттуу кочкордон түшкөн мал да. Ошон үчүн баасы өйдөрүп. Тазаган асыл тукумдуу дегендей. Буларда веси көп болобу ошондой каны тазарса? Эт багытында, эме багытында дегенде бурбош. Мындай көлөмү бирдей көрүнөт, бирок эти нык болобу? Мыкта деле эмес, каны күчтүү, козуларды жакшы өрөт. Оңгой кочтон 10 тең ушундай укшашыраак тыштаган кочкорлор бааланат да. Анан кээ бирөө 5 майда болуп калса ал кочкор бааланбайт. Ошент баягы тарыхы немеси, историясы ачылат экен да. Ошондой. Мел кандай болсо дагы тазара берсин Кыргыздын. Болду. Балдар, э? Талас өнүксүн, Кыргызстан өнүксүн. Бул козулар кимдики экен я? Бир кородон. Канча экен балалары? 25. Булар эмне арашандарбы? Арашандар бар. Ода жүрүп атат. Казак койке, ben diyeceğim. 12'den 13 kuart kadar var. 12. Evet, terler. Küçük yiyin. Sen alıyorum birisini. Sen koç koç. Байкелер, элге кызык болуп атат. Кичине маалымат берип коюңуздарчы, канча берди бул байке? Эмне козулар? Birden 20'dan sırada da. Bir koyun 25'ten 4 aylık kozlar. 4 айлык козулар. Бул байке канча берип атат? Бұл олттан үйден de belki koyulur. 50 başka 11 bin somdan beri ottum ben. 50 башка 11 000 сомдон. Бул породасы гисарбы? Araşan. Арашан, э? Az araşan. Кулактары чын эле чоң экен, караңыздар муну, э? 20'dan öydü. Арашандар кымбат болчу эле го баалары. Бұл менің инім de, men Elbek'te otur. Эркелеп атабы? Сиз канча деп атасыз? Men özüm nemede ottum. 23 bolsa vereyim dedim de. Оптом, ар бирин. Сиз аябай ылый сурап коесуз, чын эркелеп атасыз, э, байкеңизге. Vaykem de vaykem. Байке, номериңизди айтып коюңузчу. 0704 72 72 82. 82 атыңыз? Canuzak Soroket'ten dedim mi? Жанузак байке, мынакей. Сорокулеттен бир кородон ушундай арашан таза
Kозуларды, matkаларды издеп жүргөн болсоңуздар, көрүңүздөр, чын эле жакшы экен. Алып кетти. Анан мен азыр илим айтып атпайт. Бар майдаларын косуп алайын да. Майдарыктар бар дейт. Эркелер балам красавчыда. Мен айтып атам, каршыга деле алып кетер деп атам, көрсөтөр. Өлбөсөң бересиң, өлүп калсаң жок. Өлүп калгандар алган жокмун, үйүнө барган жокмун мисалы. Менен 3 киши өлүп деле алган, алып мисалы барган жокмун, эмне бар? Анан буйруганда берсе бербей жок да. Депутаттар акча жетпеген бизге айтабыз туурабы? Жанызак байке деп атын угуп жүрсөңүздөр, мынакей. Алыстан уккан, Батырды алыстан уксаң 1000 киши жанына келсең, бир адам дегенде Жанызак деген. Мен те Союздан бери багам да. Арашандычы. Союздан бери багып жүрөбүз да. Атам малын уруктарда Талас облонунда кочкор мен таркаттым. Азыр жаш балдар чыгып эле азыр рекламасы күчтүү атпайбы? Анын баарын уксаң жүрөгүң 28 миң, 30 миң доллар, 40 миң дотпай туруп, 36 миң доллар. Шундай эле кочкор эмне сүйлөй же учап айтсаң, шундай эле кочкор. Мен билбейм. Мен реалдыда балдарымчы тазаган тайларда сатам да. Эми айтам да, 100 миң сом десең, ии дейт. Мен айтам, бишекке мен өзүм таяр алып келдим, сенен куп жере турум. 300 миң деп койду. Меникине тайларчы. Тазаган тайларда бүттүкчү. Анан билбейм, элге кымбат айтсаң ошо жагат экенде, мындайчы арзан. Кочкорлоруңуз немеби? Кандары күчтүүбү? Күчтүү. Ошон бул козулар, Ошонун козулары бүттү. Көп үйдө дагы сатап алам деген. 50 баш. Сатам, баазыга сатып бересиң. Баазыга сатып берет. 500 кой бар да. Башы 1,5 болчу кой. Анан бүт ушундай арашандарбы? бүт арашанда. Анан мен немеде квартир алып иштейм, чарданчы жылда сатып. Ошону көп болсо өлүм житинде көп болот экен да. Анан койдо Кыргызстанды канча жылдан бери багып сапаттуу кылып багат. Сапаттуу багып ошону жүрүп да. Анан элге болсун дейм, элге болсун. Талас областында эле мурун сайзоннор кочкор мен таркатчым. Анан элде болсун дейдин, элде да болсун. Мен баарын арзан эле, өтө кымбат эмес, доступкун эле мисалчы бар. Мына Жанызак байке реалдуу туугандар. Элде болуп, элде ушу неметсе бизде болот да. Элде. Нугу арашанын параметрлары көрүнүп атат да, мисалы көзгө. Кулактардын баарын размери, талапка жооп берет мынакей кулактар. Талаптары, куйруктары деле мындай ылдый түшпөй, жакшы экен туугандар. Койлор барбы? Койлор сатып турган? Кой бар. Кой деле сатып берет. Кочкорлорчу? Кочкорда сатам. Кочкордо бар мынакей. Байке номерин айтты, өзүңүздөр байланышасыздар. Ну, дөңгөлөктөн жазылган актылар канча экен? Я. Байке баарын айтып коюңуз. Сонун жазып турсуз да? 4000 сом. Булчу? Bu da 4000 сом. Ого, араван түрлөр чыгып кетип турат мына я. Бийин караңыздар, Таблетка, запаска, мати ступица. И 13 миң. Кузовду келтирип тургула. Буну Кескен иштейбиз эмне муну? Буну бир балбан сүйлөш керек экен же экөөлөк сүйлөш керек экен. Мынакей детальдер бар сатып. Тай канча тай? 55ке сурап атабыз. 55ке. Жаска тайбы же? Жаска кунан. Ат канча чарбат? 110. 110. Улактын аты канча? Тоголок канча? 150. 150. Таптырып койгула. Канча улактын аты? 170. Үчөө жакшы экен, а? Улак чабабы? 170. Кана бастырбайсың, ары бери көрөйүн. Номерин айтып коюңуз. 709. Я. 20 42 43. Каердики? Бакаята. Бою канча бою? 1.60. Мына кашкатты көрүңүздөр. Кел баг бастыр бери. Жаш 2 азбый. Жаш 2 азбый. 2 жыл үйрө көргөн. 2 жыл үйрө көргөн. 120.
Bu müçölü жақсы жылқы екен, басын дағы аябай жөнді айтып отады екен байке. Жүзге бересіз бе, жүзге? 115 болса бересіз. 115 болса бересіз. Сорларымды тартып. Мынай, бияққа кенен жаққа айландыршы. Уақыт шауы? Не, бұл артқы бұтын ақса отауы? Кече чағылы бұтының ішіне орта олды дейді. Атақ таза бұты, е? Жақсы елеу, құрч елеу? Номерін айтып болыңыз. 705. 0705 98 75. 98 98 75 71. Бақай ата дедіңіз бе? Жонарық. Үшті қанша үшті? 140. Сиголкорын аттар болса тартайлы да. Қанша олады жылқылар, я? Бар бі рекламаға түсіре тұрғандар? Сатылауы аттар? Я. Ой, сатқан алып келдіңер бе? Базарға ашып келсе 1000 кişi келеді да? Жаққа 30 000 кişi келеді. Қанша дос байке? 110. 110. Туйлет қоятын үстімен орнына тұра алмай. Билет қоятын лезгинка. Қанша бұл чарбаттар? 110. Көкатшы? 105. Чарбаттар біздің тегерек. Ну, торат қанша я? 125. At қанша я? Байке, бұл ат. Байке. Сізге? Бұл емне порода? Полтужовец? Бұл привозной бұл? Қақтан келді? Россия. Көкілдері, жаллары сүреттегідей ғыттым әлі? Полтужовец, бұқтарын ғана. Жашы қанша, жашы? 5 азым. Қанша да отастар? 180. Бұны емне арабаға қолдану жо, улақалы? Айғыр салылар. Тоққа үйірге, е? Жайғыр sizde albayın. Қанша да отастар? 180. 180. Номер сайт қоншы? 0702 93 93 30 03. 30 03. Қайердікі? Қайын-завод. Үйірге ұшындай жақсы жылқы іздеп жүрген болсаңыздар, шуға чаластар. Олты жоға десін. Құттарда жоғын екен башқаша. Ertemen gel usta. Шыға көкбөрін аттың тартайын десе, доларға ақшаттар түш көп тұтығанды. Белер тартып берейін. Боғыс бе қанша байке? 115. Қачан тойды? İçinde 5-шісі. Жасқа той бі қайсы айға? Қанша дос? Март мая. Март мая. Жоғыш бі садырауы? Жош, сağ. Сырдақаны? Қанша болушы? 110. Бұл бе қанша істіге? Боғыс бі? Қачаншысын тойды? 5-шісін туғады. Yarı saat abi. Yarı saat kuşlar kaçırsa olsun. No, beyler қанша екен ya? Açsana. Сіздікі? Қаншадан екен? 95'ti. Ma 90'dan düşüp verem batı bol be. Var, boğuz bu? 80. Narko gönç. Biraz yok. Var, peki tüştük taraftan geledi mi değil mi? Düştük ama üstüne de zor var. Bazar qanday bo'ladi? Bağlar, ardan qimmat. Bazar jöl öyle. Jöl öyle.
Osmanlar götürüle başladı. Osmanlar. Nurcan! No, soğum qancha ekan soğum baykeler? Sizniki? Assalomu alaykum. Chef qanday? Oy, bir tuğanım. Aleykümselam. Qara ekan, жылқыларdan bir tartaylı. No qancha no soğum? Bunu neme 88 kalgan ötken bazı satar. Qancha? Soğumga dayarmı? Yo'q. Qo'llar. Lan ne oldu? Bir tuğan. Qanday? Ne bu? Zagaretenin bir yerden eken. Qaramadım. Qarag'andan baylab salib turdi. 105 ming aldım. Hey, sen köle. 105 ming aldım. Satasın gayrı. Yo'q ey satdim. Tamam. Niye bastın? 120 ming bu. So'yam. Soğum o. Iyisi sorasam turaydı. Körür soğum ekan, budan da tuqmas olboy bayke so'yboy. Narxıdağı o. Bütüptür. Ha, bitti. Her bir kulun $1000'dan sattım dedi. 12 kulun aldım dedi. Soğum. Bu kulundan baylab saldım dedi. Tiş yok. Bulç. Bu deri tişke to'xtovgan 121 ming oldu. Dayardı soğumga bu. Daptayın. Bunu qancha qaldingiz? 105. 105 bu, 121. 121. Ekoten tamam çıkal. Buyursa. No taman çıgat no eki. No taman çıgat. Tamandardın basındaki bilip alыңыздар. 105 ming, ekeli çığa turgan 121. 120. Şu qancha kilo etip beredi? 281 etti. 280 taza. Bulçu. 300 tön nары. Rahmat. 30'ga çek. Rahmat bayke malumatыңызға. Şimdi iyi gelip. Qancha qaratay? 71. 71? Ha bu soğum bu. Oo baylangan cevap. Baylangan ha. Eşitike al öyle soyad boldu. Oo sırası soydu. Tayın etin deyin desеңizdер. 71 qanchaga beredi? 68. Oldu veresiz. 68. Javabı var qancha ya? Ya. Kimese? $35 Tay qancha tay? 45. 45. Taylar qancha taylar? Ya. 37. Saqo chiqib bitib qoldi. Yaxshi layiqdi, saqoni yaxshi ko'tardi. 37 mingdan. Bo'zi qancha saqal? 85'te otam tushib beraman. Qachon to'ydi? Bir aydan aşat qo'ydim. Qanchisini to'ydi? Ikkinchisi. Ikkinchisini to'ydi. 80 mingga. Yaxshi uy ekan. Bulchi qaravichu. Bu da 85. Qachon to'ydi? Sağın. Bu qo'ygan bir ay bo'ldi. To'ygan bir ay. Qancha sut bor? Jelinlarga tartib qo'ychi. 10 litr beradi. Jo'nalib turib 10 litr. Siz bilmaysizmi, o'zingiz tutmaysizmi? Jelinlarga ko'rib qo'ysam, sırası bilinadi da qancha ekan. No, torpog'imen qancha ekan qunayin? Ya. Qanchisini to'ydi? Ikkinchisi qancha suti bor? Ya. İyi. Только torpoq yemebe. Eller sütke jetpey atırsizlar, torpoqqa berib qo'yibsizlar. Bulchi qaravuychi to'qol. 70. Ya. 70. Qanchisini to'ydi ichida? 1. Ha, жаңы tunguch ekan. Qachon to'ydi? Ya. Qachon to'ydi? 1,5 oydan. Bo'zi qancha bayka qara? Qara 90. Qachon to'ydi? Tuğbayt bu, Kızır. Baylangan 3 ay. Baylangan. Sen turbaymi? İçin çoğunları bo'zkenda o'tmaydi. Darbi. Tegizi boz. Bu qancha? 75 bo'ladi. Birinchi tur. Birinchi turmush 75 ming. Qunajin qancha bayka qunajin? Qunajin. Qunajin qancha? Ha, boz. 65 men 66 qo'ydim. 68. 66. İçinde birincisi yok. Soğuğa getirin de turpaktan tartып bereyli. Жануар. Soğum uylardı göreyli abi.
Tunacın kança ya? 80. Ya 80. 80. Bu. Tuvalega canı. Tuvalı gel. Boz emes mi? Boz emas, baylanma. 80. 3,5'ga ketdi. Ya 3,5'ga ketdi. 83 yarımga ya. 73,5. Ha buna tuğanlar mı 73 yarımga gitti. Soyunga dayar ya. Dayar Baylanma. etti. Kızır. Baylangan tunacın eкен. Berekesin desin. O karaoy kança ya soğun bu? Kaça eken? 85. 85 mi? Semizin. Torpaklar kança baykeler toğu getirgenге? Ya. Erkek gene? Erkek. Kança? 40 surat. 40 bin. Siki kança? 50. 50 bin. Bu torpaklar kança bayke? 43. 43 bin. 8. Bu kança bu ka? Ya. Evet. 45 ama 41 yaşında veririz. 41'ge öğrendiğine göre. Kaç aylık bu var? Bir yaş oldu mu? Ya. Bir yaş bolu ile girdi. Şu kolar tak. Doğru pasal. Bu kança bu ka? 45. 45. Boyu büyükken. Bu çoğun bukalar kança baykeler? 95 bin. Bular soygunga jarap aytып hazır he? Daha baylaş gerek he? Sizler kança bular? Bayke? 75'ten. Moeko. Moeko 75'ten he? Bu kaç? Buka kança buka? 75. Ya. Nereye oldu oldu? Sat oldu mu bayke? İyi aldım. Kaç oldu? 45. 45? Soygunga Allah soygunga yetti. Jalan uşunday kunayın soylattı da pavilonga soyuldu yetkana. Qaysi yerda pavilyon? Ekonom, poçtan. Ekonom. Toka uşunday Töl soyulsa. uşunday soyuldu. demircanın orada roşe koydu. Jalan uşunday. 100 kilo alıp da. Ekonomda et soygun jeri bar eкен. Atыңыз kim? Aybek. Aybek bayke. Toka uşunday kılasiz. Jalan uşunday mı? Halal bismillah ekber men soyulat. Ey, özüm soyam jalan. Skuppaga alып kelip kalbayбы бирөөлөр et. Yok anday. Ardan et alып Yok yok anday yok. Маселе ошол жерде да. Sen namaz okuyun. Nemez var. Skuppa албаңыздар байке. Мен өзүм да кафе иштетем да, көптөр келип атат да. Адамдар сойгом деп койсо ишенип калбаңыздар, макулбу? Канча экен я? 75 bin. Sizdeki? Ya bayke. 80 80. Kaça 2 yaş mı? Bir yarımda. 1 yaş. Salatın. Kaça bayke? 95. 95. Tay kaça oldu bayke tay? Kaça nasıl bayke turbuk? 35 milyon toga getirgenler. Bunu açtırtıp da. Kaça oldu bayke? Oy kaça kaldılar? Yok, aşağıya gider kaşar. Yok dedi. Bunları videonun için tıklayın. Videoya pas paslar.